Lim ke Brazil hakmat ke Fran Kerwit hat-trick ujoy keres dan jengkermen ya ke Sweden shaka World Cup bat sa setang step don kam ke Poland banyak qualify shaka World Cup leng ba ke jinglam jong Lewandowski hadin ba ke Poland kalala ban pelim Arlewe ya ke Albania leng ba ke gol penjob na Lewandowski don kam ke Poland setang sesi game lada kelak ban job kalak ban qualify shaka World Cup hakaba menta kelepoi shaka playoff final bat kumju uru ke Sweden ke don jingkermen hadin bo jogre sulala ban kerwit hat-trick persya ya ke Ukraine kabal pelong sendon ya ke Sweden ban job lai lewe gol bat don yang ke jingkermen ya ke Italy ban wan pai yang shaka World Cup hadin bakalala ban pelim Arnold gol ya ke North Ireland aka jingil ka semifinal aka bamta kalarung no shaka final kat baka Wales kal syak pelim haka Bosnia leng baka penalty shootout arle saukul rong ke Denmark shaka final playoff adin makalala ban pelim salonat kul ya ke Macedonia bat pelim ke Kosovo ya ke Slovakia leng bas saulalai gol bat penduk ke Turki ya ke Romania leng ba Waylanot gol kabala asis nau ardar kuder bat penduk ke Czechia ya ke Ireland leng ba ar hak jingil ka bat saulalai hak penalty shootout kat ba habang ipai pot hak we ke jingil ka Fran ma shap deng ke Brazil Persia ya ke Fran kelala ban pelim ya ke Brazil leng ba ar lewe gol ya kita ki gol yo ban tep dau Kylian Mbappe bat ku eki tike wat hoi perlok hadin gane ke jingil ka semifinal jong ke jingil ka playoff nak bentak World Cup mentang ini pek iki tim kibali yo ban rung shaka final balada kila ban job hak final kiyo jaka ban rung shaka World Cup ka Italy hak final kan sai kun persya ya ke Bosnia ka Sweden persya ya ke Poland ka Czechia persya ya ke Denmark ka Turki persya ya ke Kosovo bat kat kibala ban job happening kini kitim South League yo ban rung shaka World Cup